November ni kuwa thole ni ani a INP Mizo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule tun tumpo Myanmar ram chu mun rang ranga chanchin langsar zual voina kan mu thei ang kan ti chuak le a atop thlengin min lo ngai thlak sak le theu don nia min dat le matupi in kara eta khua Sipai an luta an biak in an suwa samba ka in an hal le bok Chin state chimlam min dat le matupi in kar me lungsom ni le paruk na chevela November ni sari nimin pia khan terrorist Sipai te le min dat CDF te voini anin dova anin daw ni November ni sari tlai lama chuan terrorist Sipai te chu eta khua lutin inan hala civil mi te thil nei an lak sak le bok report pe tu ina soidan chuan eta khua hi in som thume movel chau an nia an pastor in telin in sari an hal saka an hal sak lo in te po rokin thilan runna sale hle ni in an soi November ni kuwa tukindar sari vel khan Sipai motor pakhat chu mindar le matupi in kar mel som mun lampanin an kala ral thuam lian an kapa nia soyani a ti chuan voin chohnulam khan update kan mule ta a an soidan chuan voin chohmadar som vel khan mindat CDF tele terrorist Sipai te chu anin kap le ni voina anin ka na chanchin chiang jok ngai chan me ka ni nimin in dauna khan terrorist Sipai som an kap hlum nia soyani a terrorist lam teng te po anti chiat sak nia soi ani bok Chin state chimlam minda township huam chunga hian nili chung khan terrorist Sipai somruk chuang an da tha to ni nimin pia lama te khan terrorist Sipai an thi treu ti kan soya nimina po khan an thile treu tho ramchung mun rang ranga nimin khan terrorist Sipai somret le pakhat an thi nia soya ni the chin journal in a soidan chuan thlaliam ta October ni som pani khan falam le ha kha in kara niar lon khothar mi purwal chung an man chu chinchang khriat thei lovin rei taka oma kan video masalama kan soi to a in la hre renga nge mo chu purwal chung chu aboral to thu nimin November ni riat khan achung te an thil ni in zalen media chuan voin khan soi October ni som pani khan terrorist te chuan purwal chung telin mi panga an man to a midang pali te chu kema an la om nia soyani purwal chung hi fa pathum na yani a engtia thi nge ti po soi thei lova achung te chuan aruang an la thei ri chuang lovani Sakain region Dipeyin township huam chunga wonjan khua buddhist puithiam te ina om terrorist Sipai te chu November ni kuwa tukindar sari vel khan wonjan khua abu polan hala chanchin kan lak lai kha chuan an kho chung in then khat akang kai tan ni an riat thu an soya wonjan khua hian tuma anom to lova an tlan chuak vek to ni terrorist Sipai te chuan kungyu khua po an tlo le bok ni in Irawadi news chuan a soya kungyu khua hian in khat an hal le ani ati bok Sakain region Kolin township chi in chi khua November ni sari khan terrorist Sipai te an luta an khomi pani an mana chung zinga pakhat chu nasataka an soi saknu in an kap hlum ta ni in KR anti mai Kolin revolutionary pol ten an soi a hrechiang tuina soidan chuan akia an kap phota chumi nuwa ataksa chemin an zaya atopa atukhuma an kapani atia aruang po an phum uluk lo viu mai midangan tha ruang ombok ati tuna hian Kolin lama hian ral tlan sing chuang an om meka terrorist lam hian ral tlan te bai mai po puyan ti lo nia soi ani bok nimina kan soitak ang khan terrorist lam chuan thlo na mangin bei puya thlak chun zom zela tukin po khan helicopter voini atum le to nia soi ani Sakain region tho mongyu kho pui chim lama mau muk pau anti muna om terrorist jacket po November ni riat nimin khan bom manga bei ani boka chanchin kim chang ala riat lei thei lo kan ko PDF lamin voina an soidan chuan November ni ro khan kan ko township police te chuan security thu changchoyin thingan ruwa an thing ruk zong hian civil mi pakhat ka pin an man boka chung police te chu kan ko PDF battalion 5 na ten ka pin
police pakhat aborala midang pani in hliam na takan torba ka police miman po thatakin an chan chuak le thei ti an soyani tin November ni riat ni zandar som pakhat chauvel khan Sakain region thi chain khopui lu na a mong tran gate anti bula cho thingpui dora thu terrorist te po thi chain PDF ten bominan voma sipai pani an thia midang hliam turan tam hleni in voin khan an soibok miong tam sip lam hi PDF tamna lam ani vea November ni sari nimin pia po khan miong tam sip police station atanga kal chuak te chu PDF ten an lo kap to a voin November ni ko chhun khan sipai somruk vel chu miong tam sip huam chunga chau phu kung khua an lut vele a an khomi thalai mi pasari chuan man le tamai ni in hetit media chuan voin khan soya report petu in a soidan chuan helama hian terrorist lam hian mipa thalai deuh hi chu PDF ni tura an ngai deuh mai zel ni om takani atia kong hruai tu tan tin an man thina mipa mai ba ka mei chia te po an man du mai zel ni in a soi nimin chonudar thum le minute som ni khan Sakain region ayado le mungyua inkara terrorist sipai motor pathum chu PDF pol sang tang kopin an lo bei vele boka terrorist sipai mi panga an thia midang som chuangin hliam an tur bok ni in PDF lam chuan an soi Rangoon le Mandalay inkar melung zale som na setri tong police check gate chu November ni kuwa tukindar thumvel khan tute nemo an beya police panga an kap hlum nia soyani a hei hi chhun lama chuan phiu PDF te malak na ni om takin an soi phiu PDF lamin an soi dan chuan he kem hi tukindar thumvel khan an beya police pali an ka hlum ba ka silai pani an lak sak thu an soi ve thungani Rangoon khopui kamayu township veng number panga na an veng mi ten sipai lamtang Dalan ni an ngai nu pakhat a ming an tarlan lem lo chu November ni kuwa tukin khan tute nemo an kap nia soi ni in an ka na mun ong tu kha ro ta aboral ngal nia soi ni a ama phur tu taxi driver po in hliama tuar ni in an soi bok ram chung mun ranga Dalan an tha hi Mizo thum chuang an tling to a heng zing a hian meichia som thum chuang an om ni in BBC chuan soi Moon State tatung township a in si khobula number zali le pani na ral thuam len chelek tu te na mun chu November ni riat nimin tlai dar nga vel khan Moon tatung special force MTHSF anti ten bom mangin an beya an chan chin chiang jok ngai chan me gani Moon State tho yi township lama chuan terrorist council chuan sipai pensioner te chu an hrisel na athat le thatlo an endik nuwa hrisel na thapa ngai te chu an uniform hak tir le in security thok turin a duty tir le ta nia soi ani a hetianga sipai pensioner duty le ta hi ramdanga chuan an tam lo view vinarin omani nimina kan puan ta ka khan KIA le PDF tang kop le terrorist sipai te indo na Sakain region kata township lam kha kan soi chiang man talova voin laman soidan chuan nimina kata township lama indo na khan terrorist sipai som ni chuang an thia chuwangin mutra le khuwa lutin inan rok na sat ba ka khuwa an hal le awangin in som pakhat chu nimin khana kang ral le tavek ni in voin khan an soya apoi thei khop mai helai vela hian voin lama indo na thom chia lo ma se terrorist sipai te chu an kho chung pui thiam te in lama an la in kul tlatawangin khomi puiral tlan te po tu ma an la hongam lo nia soi ani bok current state chief minister NLD hunlaya central committee member ni phave donan kin tui min chu February ni khat sipai council in thu nei nan ponglak ni khan man ani ve ngala February ni khan an chhuale tamaya house arrest angin mundanga kalson theilovinanda a tichuan February ni riat khan a ina mai chu anwaman non le ta a
Donan khin thui min chu terrorist lam chuan eruk thu buai an ortira eruk thu buai ba ka case dang pali anei zui boka a case or zong hi panga ani sipai court lam chuan a chungchang an rel ta a case khatan kum som panga zel bitukin kum som sari le panga chung lung in tang turin achung thu an rel felta ni in DVB chuan a soya ama ang bokin Karen State Municipal Department ho tu lo ni thin utan nain po eruk thu buai tho or tirin ani phei chu kum som ko chung zel bang zu turati ani DVB na soidan chuan heng mi te hian court sang zo ka appeal po an tum than lem lowani oma Spring Revolution alo hlo thlin huna thatakin thila om vele mayang anti po ni mai theiani donan khin tui hi tuna hian pa an tan ina om meka a hrisel na thawak lo ne soyani bok KNU Brigade 1 teram chan bilin township huam chung na chiwa anti khobula bilin leya foin November ni ku khan terrorist sipai tele an lam tang BGF tele KNLA Brigade 3 noya battalion thum na sipai te anin kap le a chanchin kan riat na nung bera chuan terrorist lam mi pani an thi ti ani terrorist sipai te hian KNU Brigade 1 om na lama sipai a chop bel na sa hle a in dawna chuak le ngei na rin om nia soyani bok Irrawaddy region huam chung mo chun khopui road 5 le road 6 to pa nizan dariat le minute somli le panga khan piusoti member Dalan chotin u anti chu tu te ne mo an kap hlum le boka khopui chunga mi te tiral ti zonga che te reng da that an ni zel tur thu mala tu te chuan an soi Mandalay region Sinku township huam chunga chitau pau khua apo nemen chun khan venglal umongwe anti kum somnga mi vel an lo that to boka tin Irrawaddy region Bukali township huam chunga Singhai kholal ina November ni kuwa tukin khan bomapuwa ka avan naya siamin ama chu athitalo ni inan soi Kachin state huam chunga sipai dopol Special Force te chuan voin November ni kuwa khan thu chua an siam vele a terrorist an beina a tun aya na sale zuala tanan lak dona wangin tu ma sikul kal lo turin an du ti an soya sikul baka sarkar office le pui pun na lam chi reng tilo ram turin mi pui te an nge na ni Sipai Council in Myanmar mar chaklamanor na satawangin UN Security Council kawani le ta Myanmaram boy chungchang ngai to le turin British sarkar chuan UN Security Council closed door meeting chu voin keima ni lama November ni kuwa hian a ko vele a hetia voin lama closed door meeting a ko le chan ber chu Sipai Council in mar chaklam anoi le tak chiam wangani bera British sarkar in UN Deputy Ambassador atana aruat James Karaoke chuan Myanmaram chanchin hi thilung chiat thak tak le hlo thonom takani thu soyen sipai malak dan hi tun malama Rohingya hun laya ati thin dan angkhani atia Martin Griffiths point Myanmaram chanchin soyen CDF tele sakain lama PDF tenen indawna chua na sadawangin thilom dan hi thalo tak zetani alo ti ve bok thantlang chanchin te po kha Pick Griffiths chuan soi chuakin mihring sing thum le sang sari chuang an chuaka an biak intelin in zale somruk chuanga kangral vek bokani atia hetianga sa khuana in le mi pui wan tlang in ti chiat hi international dan kalani a Sipai Council lampo hian hetiang hi anti to turenelo atibok Myanmaram buaya wang hian an eile barzon na achena sa hle maya tuna hian an ram chung mihring makta doi thum chuang chuan tanpuina an mamo ani Terrorist Council hian aram mi te mana ching chawhle renga Myanmar te zinga hian University zirlai atin zon deuh bik ne na lang boka aman du aman hlei theilo hi chuan an chung te aman le mai thin bokani tun naya Myanmar dan tlang pui hetiang hian han soi hlekila nemin November ni riat khan Sian State Chimlam Phekhung Township huam chunga mi paruk manan ni a mani November ni nga khan Tanin Tari region bei khopuya thalai mi pathum man an ni boka tin the way township kanainda khomi student union an vice chairperson ma tiri mu an man theilo wangin
nimin khan anu le a u an man to boka tin November ni ruk tlai khan the way university ya English kum khatna zirmek ma I chu mun anti an man to boka the way lama phei hi chuan hetianga mian man te reng poisa pek lo chuan an chhuat tir zen du lo hle ni in an soi ram chung mun ranga mian man hi soi vek se na ni lova thilom dan tlang puyalan nan kanan soi hlang sham ani engtik lai puwa Myanmar mi puite tran em thin tu South Korea po in nimin sang ni le som ni kum election champha khan statement an lo chua vele boka an parliament member somrit le panga in sang ni le som ni November election an din pui thu an soya heng palai somret le panga te hian Myanmar mi puiten democracy an nei theina na an beina an hriat pui thu le an thlop tlat thu an lan tir hlomani ramsom ni le pasari telna European Parliament chuan November ni sari khan barmarama sipai fiak ten thu nei nan pong lak chun na sataka demin dan dik takadin CRPH le NUG sarkar chu pompui turin thu an titlu tange ani European Union Parliament chuan Sipai Councilin mipui sarkar ding lai palai paithla a thu nei na an lak sak chu an pompui thei ngang lova mipui thlantin sarkar nena thu nei na pelet vat turin an nor nga lani European Union chuan NUG sarkar le CRPH chu official a pom turin vote mangin thu an titlu ta a rem tilam vote chu vote zaruk le somli le pasari ania vote ni ero chuan an thlop talova ti chuan on lam nei lo neutral hi vote som thung le pakhat a om boka European Union a tel ram som ni le pasari te chuan European Parliament a barmaram chungchang an ngai tu na 5 points resolution an pass boka chung te chu atlang puin minong hlana hruai sipai ten thu nei na po an pong lak an dem thu an soya te chuan president winmen le state councillor su chi tiamin politics awanga tang te chua vek tura an du thu an soi boka Burma mi puite chanvo democracy le mehring chanvo hum him na konga zalen na nei thei tura malak hi an thlop tlat ti an soi boka Sipai Council fiak ten na sataka anti chiata anti borbanta Christian te le Muslim biak inte school le damdoi inte chuan beyan tok fo maya Sipai Council fiak ten na sataka anti chiata anti borbana wangle sakho pui thiam te man an to fo chungchanga European Union chuan poyan ti in an dem tak zet ti an soi boka ti chuan CRPH le NUG sarkar chu democracy taka Myanmar mi puite thlantlin palai te manga din ani awangin an thlopa barmaram boina chingfel tura politics thila in biak na remna le muan na thluan tling an nei theina na malak na tele dan le thupe ken ko konga an malak na te za sat turin Asian le khovel ram sang te thopuya an som bokani AAPP laminan soidan chuan February ni khat Sipain thu nei nan pongla ka tanga nimin November ni ria thleng khan Sipai kutur thi hi mi sang khat le zani le somli le pali an tling to an tia heng an chin chia hi atak taka chuan hei ai hian an tam dai thei ani anti bok ole tun tumata na Myanmaram chung chanchin langsar zual kan an ti chhuat thei chu khati zong kha ani a thlir tu ten atop thlenga min lo thlir sakle wangin in za chunga kan lo me